Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, ngulengang indik membuat nyane penyegaran saha motivasi majeng jajaran kejaksaan, mangdani state gegiras sering sejroni ngemargiang swadharma. Ini keinucap kodari tatkala kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Buleleng Galah Hilintang. Ring pemargian kunjungan kerja sani kesarengin Forum Pimpinan Daerah Porkopimda Kabupaten Buleleng, baik ketandane saya ga antuk nicenin motivasi mewah pawahan majeng jajaran kejaksaan di daerah. Pet Prade kepanggih Pikobat Kejati Bali mungkah ruang komunikasi mangdani side ngeruruhang pemargi pinih becik. Ring pemargi kunjungan punike sawetara kasus sani kantun kaulengang ring Buleleng, talar kawadarang rumasuk dugaan kasus Bukit Ser ring desa pemutaran sani ketampenin Polres Buleleng, selanturnya indik kasus Bali Handara ring desa Pancasari. Kejati Bali mausang dorong nerima laporan resmi indik kasus punika. Kunjungan kerja taler ke Anggen Galah majeng Kejati Bali ring sajoni ngukuhang prakanti miwah mastikayang pekarian kejaksaan ring daerah sampun memargi becik. Ya Sri Yuli Bali TV.